kućni ljubimac je pas, zove se Jackie, voli se igrati, dobila sam ga kad je počela korona. Moj kućni ljubimac je mačak, zove se Micko, sam je došao i voli se tući. Moj kućni ljubimac je pas, zove se Rocky. Dobila sam njega prije mjesec dana i voli se jako puno maziti. Moj kućni ljubimac je pas. Dobio sam ga 2007. godine, zove se Astor. Cijepimo ga svake godine i voli se puno maziti i oštar je pas, vrsta mu je tornjak. Moj pas zove se Rambo i dobili smo ga od naše komšije, kupamo ga svakog ljeta i dosta miran, vrsta je također tornjak. Imam puno životinja, jednog psa, 3 papige i mačku i 3 mačića. Svi se vole puno maziti. Moj ljubimac je mačak, zove se Sivko. Dobili smo ga od jedne naše mačke, zove se Kika, ali nažalost nije više sa nama. Sivko se također voli mnogo maziti. Moj kućni ljubimac je mačka, zove se Flepsa, dobila sam je u Sarajevu. Ujutru kad uđe u kuću, ona dođe u moju sobu i mazi se sa mnom. Moj pas je Lili, voli se igrati i voli puno jesti. Jeste li znali? Jesmo li znali? Dikobraz. Dikobraz ima bodlje. Dikobraz ima dugačke bodlje. Dikobraz je opasan. Dikobraz je velik. Imamo puno lopki. Dikobraz mi bježi od neprijatelja, već pokuša boriti. Bježeću na trške. Dikobraz je crno-bijeli. Dikobraz pripada skupini mladalaca i prepoznatljiv je po dugačkim bodljama koje prekrivaju veći dio tijela. Neke šumske vrste iz Afrike i Azije, kao što je četkastorepi i dikobraz, imaju dugačak rep bez bodlji, čiji se vrh, ako je dikobraz napadnut, lako lomi. Tako da pri iznenadnome napadu grabežljivca, dikobraz bježi ostavljajući u šapama napadača samo rep. Krupnije vrste iz Afrike i Azije imaju kratke repove, obično prekrivene dugačkim bodljama. Ako uoče opasnost, te vrste mašu repom proizvodeći upozoravajući zvuk, kao čegrtuše. Ako se grabežljivac ne obazire na to upozorenje, dikobraz će veoma brzo krenuti natrške prema neprijatelju. Bodlje su labavo pričvršćene za kožu i pri sudaru ostaju zabodene u tijelo neprijatelja. Premda nisu otrovne, bodlje nanose bol napadaču, a u uvodi se mogu inficirati i dovesti do smrti grabežljivaca kao što su lavovi i leopardi. Jeste li znali? Jesmo li znali? Deve. Deve imaju grb na licu. Deve su velike i snažne životinje. Deve mogu odbaciti čovjeka sa sebe. Deve imaju 4 noge. Deve mogu biti puno bez vode. Deve su snažne. Deve su manje znoju, pa mogu ostati više sedmica bez vode. Deve su jake. Deve nose teret. Deve mogu da pljunu. Deve su najveće pustinjske životinje. One se veoma dobro snaze u krupnim pustinskim predjelima bez vode. Imaju debelo krzno koje ih štiti od vrućih dana i hladnih noći karakterističnih za pustinju. Njihova spljoštena stopala s 2 prsta idealno su za kretanje po rastresitom pijesku ili šljunku. Prilikom pješčanih oluja deve zatvaraju nozdrve, što je još jedan način prilagodbe u pustinskim uvjetima. Deva je sposobna da u svom tijelu čuva zalihe vode, što je u pustinji prijeko potrebno. One se ne znoje i gube veoma malo tekućine prilikom raznih izlučivanja. Čak i tekućina koju gube kroz nozdrve pada im u usta. Ali najvažnije je da deve mogu izdržati bez vode veoma dugo i pri tome mogu izgubiti do 40% svoje težine. Kada prođe razdoblje tijekom kojega nije pila vodu, deva može veoma brzo nadoknaditi izgubljenu tekućinu jer za kratko vrijeme može popiti 57 litara vode. Njezine grbe ne sadržavaju vodu, već mast.
upoznati polarnog medvjeda zato što su oni lijepi. Ja želim upoznati hrčka ili je mala i slatka životinja. Ja želim upoznati pandu zato što ima kušare. Ja želim upoznati žirafu zato što ima velik vrat i želim upoznati njene šare. Ja želim upoznati papagaja zato da provjerim je li stvarno on ponavlja za ljudima. Ja želim upoznati leoparda zato što je jak. Ja želim upoznati polarnog medvjeda jer mi izgledaju cool. Ja želim upoznati planinskog tigra. Ja želim upoznati tigra zašto mi se sviđaju njegove šare. Ja želim upoznati flamingosa zato što je roza. Ja želim upoznati jaguare zato što su brzi. Ja želim upoznati lava. Koja je životinja najmanja? Kako ptice ne isprži struja kada se nalaze na žici? Kako ptice nalaze hranu? Koja je najstarija životinja? Da li životinje imaju drugačiju viziju od ljudi? Zašto se majmuni okretaju repom? Da li su životinje pametnije od ljudi? Da li se jaguari i pume vole? Zašto su flamingosi roze? Koja je najjača životinja na svijetu? Da li ima jedna životinja da se ne može kretati? Koliko je dug žirafin vrat? Raz!